ole tuntuma chuan Mizoram Public Service Commission MPSC exam application form fill up dan kan en hawanga tuna kan hmu mek hi application form page number 1 page khatna nia instruction a oma instruction paruk a oma chuanin instruction ba ka hianin page ti stem seal a in chuboka page ni na en le thuakila name of post applied ti te chuanin ming te pa ming le address permanent le temporary address te kha oma ti chuanin pek thumna hianin educational le other qualification khatiang chi mark sheet kan tiang chi te kha fill up turani leya chuanin a to bera hianin tribal certificate kan ti te mark sheet kan ti te khatiang submit tur ho kha document attach tur ho om le ni chuanin to bera declaration a hian signature pek tur om bokani application form fill up dan chiang zokin tuna kan en ho don ani ole tuna kan hmu mek hi Mizoram Public Service Commission MPSC application form exam application form ania MPSC application form hi phekli ania tuna kan hmuang hian phek masabera hianin instruction awma asira hian page ti kan hmua exam form hi chengza somnga ST le SC tanania ti chuanin chengza somnga a form hi kan lei hian page ti hi athok tu lamin stem hemi stem seal hi an chu ani ti chuanin instruction a hian point ruka oma application form hi chengza somnga ST le SC tan lei turania ti chuanin general tan chuan chengza som thum ani chengza thum ani panhina chuanin application form a hianin certificate abikin HSLC te HSSLC kan ti te chuan graduate na le postgraduate na ang chi certificate le mark sheets te kha educational qualification above HSLC aniang chu katiang chi zongzong te kha submit turania thil tel turania ti chuanin tribal certificate ST/SC certificate kha thil tel turani bokani khami kha point 2 ania instruction a hianin point 3 a chuanin sarkar na thoklai tan proper channel adil turani ti angchi te awma ti chuanin palina hian last date nuwa application submit hi pomani ani don lo thu te khatiang chi khain ziak le ani ti chuanin pangana hian incomplete application will summarily be rejected tienziaka application tling lo engmoni document kim lo kan tiang chi khatiang omani kha chuanin un reject don tina ni parukna po chu tiang deuh tho chu nia kha application form page number 1 ania page ni na an entaila application form page ni na hianin name of post applied for ti te a oma han en chiangila the name of post applied for ti a hianin capital name in block letter ti te chuanin pa ming te guardian chuanin male le female emo khatiang chi kha anianga chuanin pangana hian address oma house number street kan ti te conveying locality landmark kan ti te town ti chuanin telephone emo mobile number ani leya ti chuanin pin code number ani leya kha permanent address bi ka ania number b na hian address for communication hi permanent address kan home kan khua kan permanent address kan permanent house aniang chu khata kanom lo ni kha chuanin address for communication hi temporary address hi ti turani mundanga kanom lo ni kha chuanin
permanent address home address fill up hi tok mai ni chuanin parukna chuanin date of birth a awma 7 na hian community ta hian ST SCMO STMO general OBC tiang chi kha fill up tur ania number 8 na hian religion awma engsa khuang e Christian nge Hindu nge Buddhism nge tiang chi kha ani le a number 9 na hian nationality ania tai chuanin Indian ani maya keima ani tan chuanin phek thumna en leila phek thumna chuanin number 10 na hianin educational and other qualification from matriculation tioma attach supporting documents ti a omboka hetlaya kan fill up ho hi ahnung lama kan attach vek donani kan submit tel vek donani tinani chu tichuanin column table alo oma masabera hian exam pass training obtain tinia ta hianin HSLC emo HSSLC kan ti te kan graduate na te post graduate na te angkha kan ziak donani chuanin duration of the course oma year of passing division class percentage of mark obtained tioma kan mark percentage kan muzat kha anianga board or university ni ai chu Mizoram mazur chu kan ni chuan MBSC khanimaya chun subject bi ka hian science subject te oma art subject te oma khatiang kha animaya 10 le class 10 level a chuanin subject bi khom lo wangin da nil khanimaya ti chuanin 11 na hian working knowledge omle Mizo language up to middle school standard tinia hi middle school level thlingkha Mizo kan la ni chu Mizo subject kan la ni chuanin EST tikmai turania ti chuanin sompani na hian experience if any attach supporting documents tinia experience mundanga na thona te kan lo nei to ni chuan kami experience kan zia kanga chumi kan experience kan na thona anem he turkhanin experience certificate kha kan nei ve ngai ni kha thil tel turani 13 na hian present post held if any tioma na tho lai me kemo khatiang chi kha kan nei ni chuanin ta hian kan ziak tel donani kan ziak lang donani number 14 na hian if a reservation relaxation is claimed indicate which scheduled tribe ani open personal with disability ti vel kha ani a relaxation a hianin kum te poni thonga chuanin pian suana lampang te poni thonga katianga reservation emo relaxation ang chi dekha kan claim du ni chuanin ta hianin kan ziak donani chuanin antinan pian phunga rual ban lo persons with disability kan ni ka chuanin kami lekha persons with disability lekha kha kan thil telanga ya chuanin relaxation claim bigat poyan birth certificate te po thil telangai donani tinani number 15 na hianin in case of recruitment by written examination indicate optional subject tia ta hianin optional subject chi sang om thina exam na hianin abikin engineering lama chuanin civil te electrical kan ti te mechanical tiang chi te khating exam tur khom thiani tin MPSC MCS exam ata po optional subject ka khan tikhanin zoology te sociology kan ti te Mizo kan ti te maths tiang khanin optional subject ka chisang sang lak thei ta khatiang optional subject kan lak tur chi kha ta hian kan ziak lang donani name of center a oma name of center hi chu athena hi chuan Aizawl hi ni deuh top maya Aizawl ha kan prefer chun Aizawl kan ziak anga chunin kan exam ture zir khanin name of center hi district sang ate abi 99 scholarship te lunglei te khatiang kha champhai serchip Aizawl kan tiang chi te kha om thenga kan exam ture zir le kan department azir khanin exam azir khanin name of center kha zia thenga abikin MCS
kha chuanin district tina khan exam center om towa kha khang ani kha chuanin khang exam bik kan fill up ani kha chuanin keima ani omna district kan prefer center kan ziak mai anga tin engineering subject bik MES Mizoram Engineering Service kan ti te khatiang chi kha chuanin district tina hian exam center om lo wangin MPSC hall exam hall hian kan exam thina chuwang chuanin name of center hianin Aizawl ti kha zia top ani mai ni khami exam bika kha chuani amero chukan soi tong kanin exam dang MPSC conduct nuaya tho district sang center nei exam thang chi kha chuanin keimani omna theu district kha exam center kan thlang mai donani application form phek lina phek to bera hian indicate closure tinia ta hianin ahmalama document sang kan lo en ho kha khang ho kha ST SC certificate travel certificate kan ti te educational qualification class 10 class 12 graduate le postgraduate kan certificate te tin kan mark sheets khang mark sheet song te le treasury chalan kan tiang chi te khatiang kha fill up turania ta hianin number 1 2 3 4 tiron peya kata khanin kan thil dan in dot kan document thil in dot dan khanin kan fill up doni tinan tribal certificate hi masabera kan dani chuanin tribal certificate tin kan danga ti chuanin mark sheets of HSLC HSSLC tiang chi khan kan ziak lenga anwa hian a certificate of HSLC ti kan ziak thlenga treasury chalan hi atlang puin treasury chalan hi kan pelo deuh vekin ka hria kan tilawin ka hria treasury thu hianin district sang DC office atangal form hi kan lak chhuah tamber wangin hemi treasury chalan hi chu angai lo wanga chuani hemi zinga tello pakhat om chu computer proficiency computer certificate aniang chu khami kha tunhnai tila kumsang dile som pariat atang man tranania computer proficiency certificate kha thil telangai thiani computer kan thiam ti proof na aniang chu khami kha ania athai chuanin CCA DCA ten timai thina khami DCA CCA certificate kha computer proficiency biga po khanin CCA mo DCA mo tal kha kami certificate kha submit athanga CCC triple C kha chu man thailo na tamto wangin triple C kha chu submit lawila DCA mo CCA mo kami big kha kan submit don nia thangzong kha kan thil tel turin ta kan thil tel tur serial number 4 ayat amai chuan 5 te 6 te po ten kan zia bel thei thoni number 4 chinche kha zia tur tin ani lawa alen lo chuanin kan zia bel mai doni chuanin to pera hian declaration oma tahian place oma date om boka chuanin signature of candidate in full tinia in full ani chuan kan hming kha horpuin kan ziak vekanga chumi hnuwa achunga kan sign le donani kan signature kan da le donani kha signature in full ani maya tichuanin atop na hi chu government servant office lam chanani office lam endik turani a ngi chu kan fill up tel tur ani lawani